Muini wa nyimbo cia kiriu cia muthungutho na uria warutaga wira na ceceni ya Inooro TV niwe Peter Miracle Baby kana kiana kinene uria akoretwo atekuigua wega ni arikitie guthinjwo nda yake nigetha arigitwo thina wa mara make na riu ari thibitari na kuria oritie andu a wendi mwega kumuteithiriria ni tondu biru ya thibitari ni yambatirite muno kuringana na ndumiriri iria erekereirio ni muini na mutabani wa magongona niwe Karangũ wa Muraya rurenda-ini rwake rwa Facebook ni ati biru ya thibitari ni nene na muno ni undu muini Peter Miracle Baby arahuthira riera ria oxygen riria araheo na mibira thutha wa surgery. Andikitio rurenda-ini rwake, our brother Peter Miracle Baby has been unwell and admitted in hospital. His family has reached out to me and requested me to ask my big family to pray for him and support him because the bill is so huge and he is still in oxygen, which is so expensive. Please let's pray for him and send our support to his wife Karoka True through this number 0794 7902 55. Karo Buthia, pona haraka bro. Kuringana na riboti iria erekereirio kuhetukira ceceni ya TV iria mutumia wake arutaga wira areta host wa show ya mugithi ni ati muini uyu wa nyimbo cia muthungutho Miracle Baby akomete thibitari riu wa Kenya makiurio kumuhoera muno. Riboti ici kuma Karoka True ciugite Miracle Baby ena thina wa mara uria aratumire athinjwo na riu arathie na mbere na kwamukira urigiti thibitari-ini. Karo augite mara ma Miracle Baby ni marahurite no ni marikitie guthambio no mamwe menja na riu arithiaga kioro na mibira. Atariirie ni agacoka thieta thutha wa mieri 6 macokio mothe. Turendithiria Miracle Baby kuhona kwa naihenya. Mundu ungienda kunyitanira na Peter kana guthie kumuona no ahurire thimu mutumia wake niwe Karoka True kugerera namba 0794790255. Arohona na ihenya Miracle Baby. Ambieni huyo mrazi huku ndani kume. Haya, kujeni niwaulize swali mkiwa wote. Haya, sasa leo ni muroneka. Leo ndina kiuria. Ta rĩu ungikora jamaa igeragia kuina igwite na nduthi haria kianda ucoke ukore acinitwo kuguru guku kwa mwena wa left na ni arageria kweheria nduthi iyo iguru wake imukomeire no tuge ucio ni muini ureyukire. Thank you very much. Bye bye. Aini aria mareyukiriria twina inyue mutikagure tutikamutiganiria na muingi mande waria matahutagira kiraiko oiye na kiondeke ucie na niguthie gukoma na kiondeke ucie na niguthie gukoma. Na muingi ni andu aria matahuthagira kiraiko na kiondeke ucie na niguthie gukoma na kiondeke ucie na niguthie gukoma. Amen. Thank you manze.